Thikũ ĩmwe thutha wa mathomo ma gũthomithia maabitha ugitiri kurugamirira ithurano. Kurugurio muthenya wa ira ni minista wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri. Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga riu niakuruhanite mathomo macio na mutaratara wa kiama kia Jubilee gukaiya githurano giukite makiria kaunti-ini ya Kakamega. O ni ona thengia wa county commissioner wa kaunti ya Kakamega kuregana na uhoro ucio. We have information that these military officers are being prepared so as to be recruited by the IEBC as polling officials in the ongoing recruitment process. Hakuna military officers wamekuja katika area hii. Ile ambao wanajua ni kwamba last week kulikuwa na recruitment ya military ya soldiers, na walikuja hapa na vifaa vyao na maroli yao, wakafanya recruitment yao na wakaenda zao. Kwa hivyo hizi allegation kwamba kuna military officers wanakuwa train hapa ama wana train polisi, hiyo sio jambo la kweli. Kuringana na Raila, mishemanio itiganite nere yatongoragio ni maabitha nene kuma ruhonge rwa ugaceru NIS ni atafanirio mwena wa Naivasha kuria mabangire uria magateithĩrĩria kiama kia Jubilee kuiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ giukite makiria thutha wa igoti nene gwathana maumĩrĩra ma gĩturwa kia mutongoria wa bũrũri kwanĩrĩrwo icigo-ini cia ũmbunge. We are challenging the national government and the leadership of the security organs in the country to explain to Kenyans why a select group of military officers would be involved in training civilians like county commanders and regional coordinators. Mutaratara uyu wa mathomo ma maabitha ugitiri urarugũririo muthenya wa ira kuria minista wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri na munene wa biraru bururi-ini Samson Mwathethe maugite ni wa gukahotithia bururi kuiga thayu mbere hindi na thutha wa githurano. Thutha-ini ucio Raila na mbuto yake anasa matwarire imatha ria kura kaunti-ini ya Kajiado kuria mateanĩirie ũhoro atĩ nĩ augire andũ maingatithio kuma kaunti ĩyo. Mimi ndajua kuwa mjinga kiasi gani kusema watu wafukuzwe, sijasema hiyo, lakini hawana sera, ndio sababu unaona mnataanza kupayuka. If they really mean business, I want to challenge them to arrest Raila tomorrow. Kĩũria na ndereti ya mĩgũnda ti ng'eni makiria kuona nĩ ikoragwo ikĩhũthĩrwo makiria nĩ atongoria hĩndĩ ya kwĩmathĩra kura ithurano cia kuhĩrĩria. Kuma haha ngwatanĩro ya nacererekiria kambĩni ciao taũni-inĩ ya Naivasha muthenya wa rũciũ na kũrĩkĩrĩria taũni-inĩ ya Kitale mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.